Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Lish holomile qatzul bal chiruli kutana in nashke lish kaushle bal li Christ. Kwan khun li kwinq naubil saqalru khun akhbatsunel akhboxeador na yemangre de peso pesado han lah Muhammad Ali sahun li honal kishe la in li ashal nim kuchik chan saliratin li kwinqa in kirechani li campeonato mundial de boxeo de peso pesado Chiruchak licha 1963. Tohretal naklikwin kain, kirisiak kwi hun lison linashkabain lain li ashal nimin kwichik. Relik chikyal, nakha hun shnimalru, akhbatsunel. Abanan, makwa haan linalep litishtake hunak lakpa banel re li Christ. Likagwa Jesus halan sakal chiruhain, shbanakaan, makacha hun tsukulak lishmushulal. Usta honashjeli hu Hebreos 4:15. Kiyalek ruho la o chirish chishunil abananinka kibalto mahungwa kimako chimugo hunak talika ush reli mak abanan lihu Hebreos 8:5 nashultika ke nak usalika ko Jesus hanjak ralali Dios abanan kish sol li abing ho hun qela o tik ru chishunil lishpanuhom liqaqwa Jesus nak kish kubsiri ut kish kanabrib chishpanunkil Hok ihal hok inal kipatse kreshpan li yuga Dios. Mahungwa kishkana tashpanunkil hunak lishtaklankil. Usamogo hunelik tahkwi sa tachakshpanungil chishhunili kishpanu. Kichahko ahkwitanachiru. Usalegagwa Jesus hunakik rikine eblikwib chik li choshail kwankilal holi santil musik ut li yuga Dios. Hunakikep chirushi jalep ruchbenegagwa Jesus. Mokukahtakwi kishkolubash ol Chalk sashbena ruji chojain utseh kwalok ho hun zakal qela o tokhretal man kishkub siri ho hunak angel chiru chishhunile li huntesal manak sa hunjikliati kishkedi khoshloq bil mos chishhunile uchirijain kishyechi ilishchu am ho hun makih sakakabala o chirish li qamak renak ta kuye utasa chek chishhunil li qamak sa hunjikliati li apostol Pablo Kishkenak liqagwa Jesus kishkanabrib chima usilak sa qakabalao. Galak qakoshlaq. Li Dios laqyob desinel re li choshach'och. Kikam kchiru li cruz. Re qakolbal. Ut reshpanunkil chishjunilain. Kishkanabrib chima usilak sa qakabalao. Ut lao chanru naqtoruq chikulak chishpanunkil ustabayaqaqkwi li nalebain li kishpanu liqagwa Jesus. Lishkup sinkil rib, lishkebal rib ho angel chokreheb le juntesal. Sa junjigli honal le gagwa Jesus kishye, li nimak shkwankil sa eyang, haanak lak angel chiru chishunileb le juntesal. Shbanak liani nash nimo bresidi, ta kubsik lishkwankilal. Utli nash kubsidi, ta nimo bresik lishkwankilal. Mateo 23:11-12. Uthan sakali kishyal shqeli apostol Pablo chishyebal reheb eblak babanel. Salihu Filipenses 2:5-8 qabiaq linashtiqi lina lep ki kwangrikin li Cristo Jesus hanakwi chi kwangrikin haan ustakwan shjosilal abaninga kishkoslash kulankil ka akwi chore li kwang chi junta etrikin li Dios kishma ka iban rib sashtuam kishkam rib kama hunak moseh kishkam qachochel qasululel ut chanchan qechkwinqilal nak kishkutrib Kishkupsiri utkipabang tohretal sa lishkamik. Ha lishkamik chiruli cruz. Utkwishak ejigretal li apostol Pablo
Kamanak yosh lleva jun sut kuichik liakshjejak sali capítulo 2 versículo 3 relihu Filipenses mika anu sa etil chumugotyal reshnimo bresinkile ripchan chekupsig bane kwankil li junjun tishkoshla nak eplishkomon ashal ninqebchik chiru chandu yokosh suminkil lishnimal ru rahomaan lishrahom liqaqwa Jesus sali qachu amanakwan atkwaskuitzin ma juntarajta koshlanqre naqliqa chabil banuhom taruq chikulak chishtuqban likishbanu liqaqwa Jesus chiqish ma junkwat kwaskuitzin lishrahom liqaqwa Dios lirusila liqaqwa Dios mokona loqeta mokona rukta chituqek hokanak reish suminkil rahli rahomain liparajkwan tento taqapanuhaan shten ankileb ebliqa komon manak ebliqa chaqpabaneli shkut besinkil naqlish rahom liqaqwa yo chikhalukre liqachol utnaq yoko chiru chininkil linarrata uraq liqaqwa Dios qikin bandio shakwe naqshwa kuchpeni chiru chiklejun kamukain to kuchpeni sa hun chiklejaqajel